U dosad najneizvjesnijoj predizbornoj kampanji u Hrvatskoj svjedoci smo brojnih političkih obećanja. Mnoga od njih spadaju, ako ne u znanstvenu fantastiku, onda barem u iluziju. A upravo zbog mnogih obećanja koja je gotovo nemoguće ispuniti, đakovački iluzionist Josip Ciganović osnovao je Hrvatsku stranku iluzionista. Stranka će svakome biraču za osvojeni glas na izborima donirati čak $1 milijun. Sve je naravno šala i parodija na hrvatsku predizbornu kampanju. Tako međutim nije mislila hrvatska policija. Ciganovića su priveli u postaju i oduzeli mu sve magičarske novčanice. $1 milijun za jedan glas. Josip Ciganović ima jednostavan stranački program. Ako budete za nas glasali, budete potvrdili, dobit ćete čak i $1 milijun. Ako političari mogu prodavati iluzije, zašto to ne bi učinili profesionalci, kaže Josip. Svi obećavaju, pogotovo političari, ali ipak dijeli novce. Hrvatska stranka iluzionista spremna je i političarima platiti za prelazak na njenu listu. Kom biste više platili, Ivi Sanaderu ili Zoranu Milanoviću da pređe na vašu listu? Pa čujte, nama je apsolutno nebitno. Nemojte mi diplomatski, kome biste više platili? Kome bi više platili? Pa ne znam, ako bi na kilo, onda bi vjerojatno Sanaderu. Nakon što je saznala da Josip dijeli lažni novac u suradnji s državnim odvjetništvom, posjetila ga je i policija. Nije dopuštena čak niti šala sa novčanicama, domaćim novčanicama koje su u opticaju. Šala je šala, ali zakon je zakon. Zapravo tu je i nastao problem jer je se jedna novčanica našla u opticaju i ona je proslijeđena na vještačenje. Nakon sati pol ispitivanja, Josip je ostao bez šaljevih novčanica. I do sad je praksa da se privode čelnici stranaka na obavezne razgovore, pa ne bi me znalo da ni na pritvor, jel? Mada znamo da tu nema elemenata, jel? Ovo su Magic Land novčanice, jel? Unatoč otporu vlasti, Josip nastavlja kampanju. Svejedno je, kaže, vrti li se u kampanji pravi ili lažni novac, kad je i onako i jedan i drugi samo iluzija.